Kendo kama jomo nego bed ni kata kwa dada go to wanyewe ne gisoda Ministry of Education. Bwana an sikul nokonya. Sikul be mana be kama nakwae. Aweli wa ko ni udo ti ya mageto wena de. Be ni ga normal to your senses. Angoma me okay, you need it. Angoma me 1 + 1 and 2. So 2 × 2 and 4. So 3 + 3 and 6. Okay, so 3 × 3 and 9. Now angoma me okay 6. Don't you get your times mo pogo the times. 1 + 1. 2 and 2. So 1 × 1. 1. Angoma me 2 + 2 and 4. Tango mi penja gigi bwana lakini ni penjo mali. Dokumago chamo wingi okabeni somo. Bwana karuka suruni ni this school kare ni dhi mana sombo pie school. Ui! Magita ngoma yanyo moko disi nilienda kusomba maji. Nani unawacha nayo Kiswahili? In mauange ngotore mwenye ame. Bwana ana somo. Nisoma ngo. Asomo nyaka nyaga set diriyo town. Stupid. Usiepe na moro. Ingeni antire gi certificate sadi. Angi certificate of good conduct, birth certificate. But senior bachelor marriage ananyaka gi marriage certificate. Imagine aonge tich. Iti dwa ngisa ngo certificate. Senior bachelor. Ingeni wacho ni certificate. Everywhere me apply to certificate. Birth certificate, death certificate, nyaka bed kanyo. Burial certificate. Badala nga permit. Mana itero ne police. Mana to permit do. Tidwa ni chok te nyaka marriage certificate mana sari baptism card. Iketo te ango memoni ndo njo. Mana school bero mera. Mama changisi ni dwaro samba boy. Nito no ni. Adi no dwara ngo. Ni me number uncle ni ema confirm. Uncle, you know the what do you mean, okay, job. Now you just write a simple letter. As simple as watching Kosandalo no idoka dak Nairobi na dak buruburu. Anamana kwalo gwen bondo. Mera, watching application letter. Gwen buru ni mane kwalo. Na wadina kucho.